Istorija automobila je zaista uzbudljiva. Modele kao što je ovaj gradili su kolari. Bila su to kola bez konja. Ajde, Mazgo, ajde, napred, Mazgo, ajde! Jedan od najranijih modela za guranje. Vaši prijatelji su morali da vas gurnu, da krenete. Tako se gube prijatelji. Kasni modeli su imali kurblu. Ovaj model ima kurblu sa strane. Nastala su nova usavršavanja što je dovelo do komfora i zadovoljstva automobilizma kao što ga danas poznajemo. Mnoga staromodna raskršća zamenjena su modernim i bezbednim u obliku lista deteline. Oprostite, molim vas, kako bi mogao da se vratim na drum? Vrtim se ovuda već satima. Svakako, krenite onuda, samo držite desno, ne možete da promašite. Hvala. Kako bi sve većem broju vozača bilo lakše, preko reka su izgrađeni mostovi sa plaćanjem prelaza. Izgleda da ovom naplaćuje samo pola cene. Pitam se zašto. Sad mi je jasno. Dovršen je samo do pola. Veća brzina zahteva veću opreznost na raskrsnicama. Oprezan vozač treba da zaustavi kola i pogleda na obe strane pre no što nastavi put. Automobil je ponos svakog građanina i on će učiniti sve da izbegne ogrebotinu i oštećenje. Ovaj vozač je oprezan kad ulazi u nepoznatu garažu. Čitav metar na raspolaganju. Hej, pa ova kola su mi poznata. Šta li on tu radi? Izvinite, možete li da mi kažete kako da se vratim na drum? Svakako, samo nastavite tu dole, držite levo i nećete promašiti. Ne. Hvala. Svim automobilistima su poznate brze olupine. Ova skleptana stara vozila mogu da postignu velike brzine. Evo jednoga. To je svakako nešto najbrže na 4 točka. Parkinzi su mesta gde čovjek može da ostavi svoja kola u sigurnim rukama ljudi iz preduzeća za parkinge. Plaćate petaka za duže parkiranje. Sve samo, kako samo uspevate da parkirate kola na tako uzanom prostoru? Vozač često dolazi u situaciju da treba da pomogne svom kolegi za volanom. Odi mi baterija, drugar. Bi li me gurnuo? Svakako, sa zadovoljstvom.
Hvala ti, aj zdravo. Još češće vozač ostaje bez benzina. Isisajte nešto iz mog rezervoara, ako to može da vam pomogne. Hvala vam. Neće će reći da još nije našao izlaz na drum. Molim vas najlepše, recite mi kako da se izvučemo odavde. Svakako, krenite. U stvari, odavde ni nema izlaza. Meni se slično dogodilo pre 10 godina, pa sam otvorio prodavnicu pljeskavica da ne umrem od gladi. Pljeskavice, kupite pljeskavice. Ovde se prodaju senfi, krastavci.